Abna bibi aboko de. Nyamia CJ na nso Nyamia dum. Chia me biem na tie for anti. Afi na me biem mic no. Afra we do free hwaju Abna CJ. At is saying. Nyamia dum na nso Adom me hoye pa. Ye do bade na se. Me hoye. Say fie boko de. Oh, fie boko na meti kakra nti no. Eno no. Eti atie from fancha me kakra. Na ye nto aso. CJ. Abna. We are say we on. Yen kwa myjoyonline.com. E den na esi ho. Enye hwe, o de don't worry. myjoyonline.com ena me de hyasia no pay. Menim se wate ho asem dada. Na ene no Ghana Registered Nurses and Midwives Association. Ena ka kire Ghana for say. Nurse ni na NSS boss wa santimantemu. Kwa keka na adwen kire no e wo manhya yare sabia na wura no. Se krompo no oni manhya hospital hobim. Eti no eye de Ghana Registered Nurses and Midwives Association eka eda myjoyonline.com. Ena enwachi so no de ekofa nse meaning say as at the time ana assembly na nurse no oni facility. What do you know? But as to say, better as I say, nurse was verbally abused. No longer, they be a be a transfer no, and they be a changing the station. Ayo. You know, sad and okay. And what my joy here so eka about or see Ashanti NSS, Boston short nurse in Tibet. The conference and 7 in Abba, you know, and also one sabeda ha. And I said that is not my star. Ashanti Regional NSS boss apologizes for insulting nurses. It will also have a power tell. And I said, we get a woman up and Ghana has said, oh, CJ. Asamba, near Yatin back when one no. The Obeka actually be any one ma a cobia sumubium. Who say a story no de can break ye by ye. The Nanko for cano and say, oh, again, a crop on a quattro drama aquara. Just I don't quite a mode macrana cobekuno. As you shall money and no a year, Mercia Hospital. Eddie Commodio Mocan say, I buy one doctor in the crano. On ye draw children's ward. Or no yejuma was surgical ward and no a adult a year people macquam operation. And no my operation, Yaba. Okay. It is our prescription story that they can bear no cribby and you say, what quattro drone they come out 2 years. And nurse niko hunu ye nenye nemo mu no adro na wo trauma nipa na wo ye na ba ko ma ye nsuo na edisium so no omukọ hospital pharmacy na ensuo no sa adro na edisium so no ebi ni ho enti na wo so oba no obetesa no nyesa de doctor foforo aba no esan trodu foforo ye de odi ka twe ni na ebe bele no amana ye over bele and the cost system no mu so a e wo so no na be ye free enti eno ane de ko fa asemba ye no enti be so wa wate se esen kokoku akwara and na prescription a doctor enya no kre. Doctor ne papa no Ora Alex Opoku Mensa na apology no. And I just want to go through. I say unqualified apology. I understand the disappointment and appreciate the inconvenience my action has caused the general public as well as the nursing fraternity and Menchia Hospital. This has never been my style, but for a genuine reason to mediate a persistent issue between my doctor, and a colleague nurse who I as well consider my daughter. I do apologize for any mishap and assure all there shall not be a repetition of such. I look forward to maintaining a cordial relationship between any affected persons. Best regards, Opoku Mensa Alex, NSS Director, Ashanti Region. Eti na chese sa na no so ho asem no ekokọ ye wa patch wo nimfo ni da Facebook nimfo ni da ho no na me de CJ me de se kakra ebema Ghana for say abaiwa doctor ni na ye na ye fa ne papa ho abufuo e de abaiwa nimfo ni na ma ye di na tem se ne ho nya fa ne ade no obi anka se de ye Alex Opoku Mensa ye no enye oba dragi papa no omampani be sake na on sake no but omunya ya bai wa no onye na dwuma ya bai ni obi so wan kobo ne papa amane aka de papa mma wotie so na no ne papa e kwasi de o makwa so o mapon itira ne papa ne be no e na ko ne bae. I'm not defending but abai wa no mesremo
ni picture na ye circulate on social media no munyai why wo dia papa no monko so circulate dem beka bia monka cha papa no etabe ne dia munya botre e ma no sije me de ko adomonline.com Woba ahan mo so na wokọ manjo ho na so se bobo so ma we no bebre na so ho ka ho obetumi akenkan woba adomonline.com so a o chese mudi unso mo no ebeka se eba no oman bi asikasem enne nyina so de ahode e wo na wo no ya no mo tie upgrade ni downgrading na omo chese so no masan downgrade Ghana e de abafom a e wo ni investors et so mo nim no mo de omo be se oman yi mu ni omo sika be se mu a ahwe ya na enuma ko se ne oman ne be debt restructuring and also betimi di susaso bi aba amoma hwere wo investment omo de baye e ho asame da na Rita Dominic so ana no weekend ya okọ ware ya ne aware ketwa e wo UK no and also e ho asame e wo adomonline.com and na enipa enum enso na ye kasei no court acha so mo nkonko chi posifo kukum adan ya omo kitakita posifo ntade e na weapons bi akode bi na no ye chi wo mo no e ho asame adomonline.com patron stories no bebre no eka nanse for seba me de ma wi so no e wo adomonline.com ko ho a obekenkan bi amame na yenko daily graphic me de obakatafa eto so aduno ahai no omo chese openima boso me ye besim no nyampo chempo ye 1st December beboa o che 1st December na eno wo hwa asem da ya esla owuso ekufo Minister of Communications ne phone ne da ha say omo chese over 9 million ye che SIM cards ena ebinum ebelusu etuwe nya na ye atwum na ye ho asem ka krampa ba fom ye wo raise ho nkobodi aba fom pesa se bebre no na register etu obo chese sa foi ni nyina no ebelusu omo SIM cards no eye amane ampanyefo de aba omo chese 42.7 million SIM cards ena omatumi a register ya eno so no ho asem da nje se oma make progress pa enti eno da nche ya sa over 9 million de eye den ya womo ebe block ni nyina ti no wunya register tutumi kana ekodi ho dwuma me pacho ko ma chebe dwafie so akata fetu sudun sia ebo amane ese ekita hodi asase ya ekoso na mentibe ho asibi de sorry wo mrase bedwafie nra se wonmonyafo kenofori ata na kasa no de ne budget aba no woni fie ho bi do kuma ne kire se e woso yoba na ekita hodi ekoso ebe koso no ono so ewo mu bie na wo hye mu so nra amane na fi parliament ba kire se do mo kase wo ho no no o man kosa o Oman kwasa kra empty city no a ena bi chese yanom yi omo ya yo made ye yo nti eno so ho asem e wo daily graphic mu a me pacha on saka obekenkan emu amane na medo ko daily guide hayin so ana eye katafeto so me yesa so fa be de echo no show man sika sem so eye yewra John Kuma wo chese abane se bod ye tudwa ese wo mo ebe kato mo spend sika no mudie sika no mudidi dwumani na omo betete so enkrofo katua ne ade no wo sa ban na ni ku ho be ye ne denden di ya chese omo hye biase na omo be hye wo kena ama ano aye de se de be ye na ebe mo man na agya ne na so kakra etu so fa mudie bi abetue na wo so abo ade aye obekai se PPA boss eno ye public procurement authority panyin bi a yera ebi agye na wono so chaso kwata ne na konta ekoye wonche ni contract ni ade ne eba no wo ofum no no eye tse sika bo ne bo no won se na senie no eso atwentwe kakra na daily guide katafeto so me yensa ebo amane se court sign asase na omadi hudwuma eti Accra High Court na omo edi asam na kwakodan a asenie no ehase enti no mo hwemu a Manase Azure Awuni ono ye nsɛmtwe no mo kyese Office of the Special Prosecutor no ebo mode ato safre no so ye dansini sa so hwema we no OSP no na edi anim as lawyer ni a wo mo ehwe na wo ma atabri asɛm no na ho ensenie ni nyina no akwakɔ wie eno so ho asɛm wo daily guide obo krata mu eti CJ mi wiama we de na mede debi mede the Republic Press e de be wiama sa enra kantamanto yese shows be bradu no ena hye anopa no Dwaso Nsem CJ dimu komo ma wo ma ye video CD ochina nyame ya adom a the People's Forum ho na beko kantamanto ye the free kantamanto ena ye de bebro ochina nyame ya adom a the People's Forum ye the free kantamanto
baby and rare who some AC and honor the free. Okay. Eti and also I want some no. Now the Republic and him here na me di wi ama wo. Was here for some for near jam training the NDC. Now was sign April so benya adwane biom no. What the atudwa ese nipa mienu bi wo hono ma. Wo mo nsam kan ya ne omonyema bi omoye ne no no omoye sa de ne de ama wo. Wo bia ya party wo tu anamo bi ye ne ma bi na enya party ne atwe waso no. Wo nkotina ba bi nkoka so kokwa mo no. Wo so onim omo nka ne ho. Etu hwemu a the Republic Press ani ma say no. What the Kane Central Regional Chairman Bernard Alote Jacobs and Asamo Koko anyi do ho foni na ato sa asem we ho a eno so the Republic Press anim so say wo ho so do so saka bia obetumi akenkan de aka no CJ me de wawie na mpacho ma menya me birthday yi na me sorry so happy birthday